पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड गोवा के तरफ से एनवायरनमेंट डे का इस शुभ अवसर में सबको हम लोग बधाई देते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं एनवायरनमेंट के लिए पारादीप फॉस्फेट्स ऑलवेज दायबद्ध है, क्योंकि कभी एनवायरनमेंट इज़ आवर मदर। सो एनवायरनमेंट नेचर कभी किसी के साथ आर्गूमेंट नहीं करता है, नहीं ना करता है कोई जस्टिफिकेशन, बट एनवायरनमेंट अपने आप से लॉट ऑफ इंडिकेशंस सिग्नल्स भेजते हैं जो एनवायरनमेंट इज़ नॉट हैप्पी बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, रेजिंग वाइल्ड फायर, then droughts or sometimes heavy rain. So it shows that environment is not happy with us. So World Environment Day में हम लोग को ये करना चाहते हैं कि as many as trees we plant, because urbanization के lot of trees deforestation have done it, and our सभी लोगों का अर्ज total all people in the Goa or our neighboring people of our industry जो as many as possible tree plantation करिए and try to move from the traditional fossil fuel energy से solar renewable energy, solar और wind power energy, so that हमारा environment clean रहे and better रहे for our next generation, which is very essential for us. And ये आज ये हम लोग का ये जस्ट इसी से small arrangement we have done, but we are throughout the year we will be distributing lot of plants to the people. Even those who are interested, they can approach to us also for plants we will be giving, because we are devoted for the betterment of our nature. Thank you. The Sarthi NCLF Cooperative Multipurpose Society of मर्मुगांव ग्रुप तो महिलांचो आसा. जवळ 1200 या मर्मुगांव तालुक्याची महिला हांगा एकत्र येता ह्या जाग्याचेर आनी समाज कार्य करतात. आज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे आसा, आमचो वर्ल्ड एनवायरमेंटाचे आसा दीस आसा, तेन्ना तेणी आज झाडां रोवपाचो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा एलॉंग विथ आमचे पारादीप फॉस्फेट, जेणी आपले समाजकारी चालू दवरलेले आसा ह्या तालुक्यात आनी बरो इनिशिएटीव. फूल गांवभर तेंचे आनी गोवाभर तेंचें काम चालू आसा आनी तितलोच एक भाग म्हणून आज आमी हांगा जमल्याक आनीक झाडां रोवपाचो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा. झाड म्हणल्यार प्रत्येक झाड हे मनशा एक झाड माँ के नाम अशें म्हणून आमचे पार्टीन आनी मोदीजीन आमकां नारो दिल्लो आसा. त्या अनुशंगान आज आमी प्रत्येक जाणांनी झाड लावप म्हत्वाचें आसा. झाड कशें आसा की आमकां ऑक्सिजन दिता आनी त्या ऑक्सिजना खातीरच आमी आज जिवंत आसा, आनी आमचो जो पळय कार्बन डायऑक्सायड आसा तें झाड आपूण घेता आनी आमकां ऑक्सिजन प्युअर ऑक्सिजन दिता. आज जी पळय गरमी जाता संवसारभर आनी आमचे आज जगण्याक, ती गरमी आमी झाडां कापतात आनी नवीन झाडां लायना हेच खातीर जाता. आनी जर तर आमचें फुडें जिवन बरें जातलें, बरें आमी जिवन जगतले जाल्यार हे झाडाचे वरयांत आमी जगतले. हे कित्याक एक जनावर सुद्दां जे पळय आसता तें झाडाचेरच डिपेंड आसता. आतां एक समज एक कुत्रोच बरो ना, तो जेवण जेवना, तो झाडापालो खाता, ताका कोणी सांगना, झाडापालो खाता आनी तो त्या दिसा आपल्या तें मेडिसीन घेता, तें कोणी सांगना. पण मनशाकच हें कळपाची गरज आसा की बाबा ह्या झाडानच सगळें आसा, फुडलें आमचें फ्युचर ह्या झाडानच आमचें फुडलें जनरेशन आसा. On the occasion of World Environment Day, Vanamahotsav, I, Sulakshna Sarmarkar, Secretary to Sarthi MCLF, very happy to be the part of this tree plantation drive. Actually, trees play a very important role in keeping the environment clean and green. And through this initiative, we want the SCG members to plant more and more trees, and also we want the families of the community to plant at least one tree and take care of it. Sarthi MCLF, in collaboration with Paradip Phosphates, we will always support through our activities in promoting the environmental protection and also community development. So let us all work together to make our village more green and better.
better for future generation. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.